So I just push by all means, and then abantu bese lalela lokho engisho ngaphela, as long as ungenali khona abantu ngeke bekuzwe. So dinga ukuthi wenze abantu abayizwayo ukuze ikwazi ukuqhubela phambili. Njengamanje ngenza kwethu sithotha insizwa edume kakhulu ngomsebenzi omuhle ewenzayo. Njengamanje ayiconsi phansi kuphi nakuphi, simphuca nje ebantwini bamdonsa ngapha nangapha ngendlela ukuthi abantu abamthokozela ngayo. Qawula ke sibingelele. Sibingelela mfowethu kakhulu. Mfethu njengamanje kugcwele la iworkshop, abantu bathokozile bakunqaga ngapha nangapha. Ukubona abantu behlangene kangaka benzoni support njengamaciko uzizwa kanjani? No mfowethu, kuyathokozisa kakhulu ukuthi abantu basithokozela ngalendlela. Nanokuthi ke indawo esihlezi sibuya kuzo lezi ngoba indawo mhlawumbe siqale savela kizo, so abantu bayadinga ukuhlezi besibona ngaso sonke isikhathi noma kungekhona njalo, kodwa ngaleso sikhathi manje velile ithuba umuntu avele nje ezobona abantu. Mfethu kunomciko nje lisekhaya ngelinye ilanga liyafisa ukufinyelela la ukhona, mhlawumbe amapha amazwi ongadlulisela wona. Mfowethu ngathi patient nokubambelela ke emsebenzini, focus, uzame nje uzame ugcina kulungile because akwenziwa ngamlingo vele. Upusha nje ikhono. Yeah. Mfethu ngethamwana wawuqala ukusebenza, wawukulindele mfethu indlela ukuthi abantu ngelinye ilanga bo-accepta kanje mfethu umsebenzi wakho uhambe kangaka? Ngeke ngithi ngangilindele mfethu, kodwa ke ngokwenzeka kwezinto mhlawumbe nokuphusha kwami ngamandla ikhona ukugcina kwenza ukuthi ngigcine ngifika la ngikhona. So I just push by all means, and then abantu bese lalela lokho engisho ngaphela, as long as ungenali khona abantu ngeke bekuzwe. So dinga ukuthi wenze abantu abayizwayo ukuze ikwazi ukuqhubela phambili. Ngiyomjolisa mfethu, siyabonga kakhulu esikhathi sakho. Thokoza mina futhi kakhulu. Yenye ke yensizwa esha umsebenzi omuhle kakhulu le, and ke so lokho sibacosha one by one.